Oni bao. Warning ya nyuma. Kina n'umwana waruriye indege kavyaho aje guhaha. Kinisha imbaraga rwose. Pera Theo Jabe shira kamutware ko birakomeye. Chris Mbandi atsinze igitego cyiza cyane. Atsinze igitego cyiza cyane. Iki gitego cye cya kabiri cya muri shampiyona nyuma yo gutsinda Gicumbi Football Club. Iki kikaba ari igitego cye cya kabiri. Buriya Mamelodi hari ahantu bakanditse. Sibye ko uyu nguyu ntago azakina. Ntago azakina kuko ntago arabona ibyangombwa byo gukina imikino ya CAF. Hano kuntu umupira uteye Jabel atanze umupira barawugarura basubara hariya abakinnyi bawidonja umupira itashirako subizayo neza cyane. Nibyo ni igitego cyiza. Muhire Kevin Jebye goal! Bimenyimana Caleb utsinze igitego hano kikaba ari igitego cya kabiri atsinze muri Azam Rwanda Premier League. Yango urabyibuka ko bwo bakinaga n'ikipe ya AS Kigali hano ariko yafunguye konte ye ubwo yatsindaga igitego. Aratwereka ikosa ryaturutse. Ikosa ryaturutse hariya Kevin itakeba. Hanyuma Caleb akurikira umupira neza ashyira mu rushundura. Umupira akebye neza hariya Kevin. Iyi ni assist ye ya kabiri. Igitego cyiza cyane ku ruhande rwa Rayon Sport. Nibyo iyi ni assist cyiza cyane. Arafite hariya Rutanga tanze hariya kwa Saddam Kebye igitego cya gatatu. Chris Mbandi utsinze igitego cya gatatu. Ibitego bibiri atsinze muri mukino. Sare ugaragaje ko akinye neza cyane uyu mukino. Akora bike ariko bikazana umusaruro. Ni question kumuha icyizere gusa nta kindi. No kumenya kalite ye. Uburyo ahagaze ibyo. Baratwereka uburyo Saddam yazamutse. Rutanga ahita atanga ku ruhande kwa Saddam. Saddam nawe arazamura. Chris Mbandi ashyira mu rushundura. Birabaje cyane ko uyu musore atazakina uriya mukino w'ikipe bazakina ikipe ya Mamelodi Sundowns kuko nta byangombwa yari yabona bya CAF. Kuri dekoderi Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire dekoderi Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.